Nakon propasti prvog srpskog ustanka 1813. godine, a zatim i Hadžiprodanove bune 1814. situacija u Pašaluku bila je očajna. Sulejman Paša Skopljak vladao je regionom, a Miloš Obrenović, čovek koji je pomogao u gušenju bune, bio je nagrađen od strane otomanske administracije, ali je ubrzo okrenuo leđa i počeo pripreme za drugi srpski ustanak. Sredinom februara 1815. godine Sulejman Paša Skopljak pozvao je viđenije Srbe u Beograd, uključujući Stanoja Glavaša i Miloša Obrenovića. Glavaš je stigao ranije, ali su ga Turci optužili da je pomogao Hadžiprodanu da pobegne i pogubili su ga. Miloš je tome svedočio i saznao da mu je sopstveni život ugrožen. Skopljak ga je zarobio, ali znajući da se Paša može ubediti, Miloš ga je nagovorio da ga pusti u zamenu za 100 talaca i dozvolu da sakupi 50.000 dukata od naroda za svoj otkup, na što je Skopljak pristao. Miloš se vratio u svoj kraj, usput okupljajući viđenije Srbe, i otišao u Takovo, gde je, umesto sakupljanja novca, mobilisao narod i pokrenuo drugi srpski ustanak na praznik Cveti, 11. aprila 1815. godine. U dubini mračne šume pored crkve u Takovu, Miloš je uzviknuo čuvene reči: "Evo mene, evo vas, rat Turcima", i poveo svoje ljude u bitku. Sulejman Paša poslao je Bimbašu Kara Mustafu da se suoči sa pobunjenicima i uguši ustanak uz pomoć kneza Aksentija. Miloš ih je dočekao. Vojske su se sukobile kod Rudovaca. Videvši da ih ne može lako poraziti, Miloš je ostavio deo snaga da ih zadrži, dok se on pomerio na jug, gde su Srbi opsele grad Čačak. U međuvremenu, iz Beograda je stigao Ćaja Paša sa velikom vojskom i lako porazio Srbe kod Rudovaca, a zatim napredovao ka centru ustanka, paleći i ubijajući. Srbi su se povukli na brdo Ljubić pred nadolazećim otomanskim snagama. Tamo su počeli sa izgradnjom odbrambenih šančeva. Turci su požurili da zauzmu šančeve na Ljubiću i pređu zapadnu Moravu. Otomanska vojska, uglavnom konjica sa manjim brojem pešadije, napala je Srbe, od kojih je većina bila u šančevima, dok su oni van njih bili rasuti po teškom terenu i šumi. Turska konjica je udarila na srpsku pešadiju u borbi, pokazavši se nadmoćnom, i počela da progoni Srbe. Pojačanja pod novim srpskim vođama su stigla, stabilizujući situaciju. Miloš je primio loše vesti. Turci su napali Palež, današnji Obrenovac, presekavši vezu ustanka sa Srbima iz Srema, koji su bili važni za pobunu. Miloš je krenuo ka Paležu, poslavši Milića Drinčića da porazi Turki iz Valjeva. Miloš je stigao do Paleža i ujedinio se sa tamošnjim srpskim trupama. Turci, ukopani u Paležu, sa rekom Kolubarom na jednoj strani. Oko 200 Srba napalo je 300 Turaka. Borba je bila žestoka, ali Srbi nisu uspeli da uđu u šančeve i povukli su se, praveći improvizovane zaklone uz pomoć lokalnih seljana. Miloš je zapretio Turcima da će ih napasti ako pokušaju da pobegnu, što je omogućilo Srbima da udare. Tokom bitke ka Beogradu, od 300 Turaka, samo oko 20 je preživelo ili bilo zarobljeno. Ostali su pobegli. Srbi su zaplenili blago i top, neophodan za borbu. Veza sa srpskom komandom je ponovo uspostavljena i mnogi viđeni Srbi su se vratili da se pridruže ustanku. Miloš je ostavio deo svojih snaga i krenuo u unutrašnjost, stigavši na Ljubić, gde su Turci postavili šančeve. Turci su ponovo napali, ali su Srbi, dobro vođeni, držali svoje pozicije. Miloš je komandovao iz šančeva, koristeći top, održavajući položaje dok pojačanja nisu stigla. Srbi na Ljubiću su odbili Turke, koji su se povukli. Srpske vođe su posmatrale ishod i prepoznale sebe kao pobednike bitke. Turci, koji su se povukli na jug nakon poraza na Ljubiću, upali su u zasedu kod Oravlja, koju su postavili Hajduci, sa Milošem Obrenovićem odmah iza njih. Ishod je bio katastrofalan za otomanske vojnike. Grad Kragujevac je već dugo bio pod srpskom kontrolom, uključujući Miloševog brata. Čuvši da su se Turci sukobili sa pobunjenicima iz Čačka, pobegli su iz grada i krenuli ka Jagodini. Na putu ka planinskom vrhu Konjevra, Srbi su ih sustigli i pobili skoro sve.
Tokom ovog vremena, Miloš je okupio veliku silu i opseo današnje Kraljevo. Zatim je krenuo da zauzme Požarevac, a u međuvremenu je oslobodio Batočinu, gde su mu se Osmanlije našle na putu. Miloš je primio vesti od ustanika iz Batočine da su se Turci povukli. Početkom jula, Srbi su opsele dobro utvrđene otomanske položaje, koji su naneli teške gubitke srpskim snagama. Miloš je lično preuzeo komandu nad svojom vojskom. Srbi su postepeno zauzimali utvrđenja jedno po jedno i na kraju je Miloš dozvolio preživelim Turcima da uzmu svoje oružje i povuku se. Istovremeno, Miloš je primio vesti da bosanski Turci podižu veliku vojsku da uguše ustanak i da se Turci iz Novog Pazara spremaju za ofanzivu. Dok su snage iz Kraljeva tvrdile da su spremne da se predaju lično Milošu, Miloš se suočio sa Turcima kod Kraljeva, gde su se predali i bilo im je dozvoljeno da odu u Novi Pazar. Miloš je poslao pismo Adem Paši u Novi Pazar, tražeći da Srbi ne budu napadnuti, pošto su Srbi trpeli tešku otomansku represiju u Pašaluku i nije bilo razloga za dalji sukob. Njegovi pregovori su uspešno ubedili Pašu da obustavi operacije. Do sredine jula, bosanski Turci, sada ohrabreni prethodnim uspesima, napredovali su ka Milošu, stigavši do Bjeljine. Ibrahim Paša, sa oko 1300 ljudi, ukopao se u utvrđenju kod Dublja u Mačvi. Krajem jula, Miloš je ušao u okolna sela kako bi pratio turska kretanja. Odmorio je svoju vojsku dok su Turci utvrđivali svoj položaj. Turska tvrđava bila otprilike kvadratnog oblika, smeštena u polju, sa pešadijom iza palisada i 3 kapije za izlaz konjice. 2 topa bila su postavljena na ivici, a dubok rov je okruživao deo tvrđave kako bi ojačao tursku odbranu. Srbi su imali oko 200 konjanika i 1300 pešaka. Miloševa strategija bila je da sačeka kišu kako bi usporio Turke. Njegova vojska je ostala suva, dok su se Turci zaglavili u blatu, što je Srbima dalo značajnu prednost. Bitka je počela oko 3 sata popodne. Prvi napad uključivao je srpsku pešadiju koja je direktno prilazila tvrđavi, ali umesto da jurišaju, manevrisali su oko nje pod komandom Sime Nenadovića. Turci, fokusirani na konjicu, nisu primetili nadolazeće srpske snage, koje su direktno napale delove tvrđave, ulazeći u blisku borbu. Milić Drimčić je predvodio juriš, nanevši teške gubitke Turcima, dok je Sima Nenadović poginuo u početnom jurišu. Turski gubici procenjeni su na oko 1200, dok su srpski gubici bili oko 50 ljudi. Obe bitke bile su odlučujuće pobede za Srbe. Nakon toga, Miloš je nastavio sa oslobađanjem Pašaluka i diplomatskim naporima, pregovarajući o sporazumima sa lokalnim otomanskim vođama, uključujući Marašli Ali Pašu, osiguravajući budućnost nastajuće srpske države.